Italiano. Beh, come andiamo? Allora le sono di più roccare. Millennium. Io per lasciare muovere.
Bagi. Vampiri amica.
ไม่กี่โมงเพิ่งมาเจอกัน Lemon. Very good. Ini sebenarnya mungkin bangkainya. Sorpa, no reteli, hawa yesu. Femi, rotoiza. Konan.
Beli boy. Hah? Beli boy ni. Saya
Una rola cambia sehat. Sono tutti sono tutti. Sono tutti arrivi in pelo. Una rola cambia sehat. Io non ero mai. Malume sampai anak kapan? Ini kita enak malume sampai anak kapan?
le ko penso ha to ka mo ka te wesi mo di mo e ko le go di mo ke le ba le bo se go le go hitile le one mo so monte ba za tsila nthala bitse ja ka go tabe go sia mmele wa ga Mr MG ta ko mo se wa tetelo di ma ka ja ka a hante e go bua ka hani a ntse ka temo ya sile o to ba nela bothani ka semowa go nne ko ena modisa yo molemo go di ma ka me ke la pele mo di la go se Jesu no to hata hape amen ke nna go bula go tshela bua mo rena Ya kharametse ya le be ya itu kan mau dia buat sila mau kalau kayu mana pasti ada ini sampai mana pasti ini apa mana orang kata sampai karena una anehnya dia mana hotel aku bawa ini ramuan dan aku nak bersela ramuan ya sudah tak sela dengan macam selani cara tadi supaya berpasir dulu ini dia banyak aku lupa kenapa kamu berpasir mereka ona dele mereka oteri aku bawa ina ramuan orang mau film atau mana taksi, saya kalau kawan kita harus nak kalau kawan itu mau bilang, oh kita orang ini apa ini apa ini kan,
So, ba futura spiritual ne re lebetse bonno ka ha gore tere a mo rutia re se tla se tsena go hebonya Arrapele mputo ga modimo modimo ra tshio mata rata malhatela ga go ntate mo mosong wa modimo a rona ga go modimo o re gatsa tsa mmelo wa mothanka go Jehova go nting ya go modimo ya tlileng a e dira a le mo lefatsheng rara modimo rona re mmeile ga Jehova rara gore bao ba supileng ka menala Jehova bate ha modimo bate go phuthela buka modimo ya tlileng a e kwala mo botshelong modimo a rona ra go bitse ra go lopa ra modimo a rona ba nonofo ba tshegetse modimo a rona ba dira jalo ka mo go kgathisang wena re lopa jalo modimo ka ene le maatla ka mo rona rona Jesu Kriste amen botsadi dumela Kirile ke tla tlhokomela ditsela tsa me gore ke se leofe ka loleme lwa me ke tla kganela molomo wa me ka mogala go moikepi a santse a le fa pele ga me ke le ka nna semumu mme ka seka ka bua sepe ka didimala le mo go sa simoleng le bohutsana jwa me ya kgoberega pelo ya me ya gotela mo teng ga me ya re ke santse ke akanya molelo wa tuka mme ka bua ka loleme lwa me amen amen hallelujah bofelo jwa me le selekanyo sa malatsi a me gore se kae a ke itse ka fa ke leng bokwa ka teng bona o dirile malatsi a me jaaka boatlhamo jwa seata le dinyaga tsa me dintsi jaaka lefela fa pele ga gago ruri motho mongwe le mongwe yo o tshelang ke lefela ja lefela ruri motho mongwe le mongwe o tsamaya jaaka tshwiti fela ruri ba ferethagela lefela o phutha mahumo mme ga itse yo tla amogelang mme jaanong morena ke lebetseng tsholofelo ya me mo go wena amen hallelujah sapitso ya gago mo go nna e fedisiwe ke titego ya seatla sa gago fa o atlhaya motho ka kgalemelo ka ntlha ya tshiamololo wa tlo o yeletse bontle jwa gagwe jaaka tshwele fa e senya seaparo ka ruri motho mongwe le mongwe ke lefela utlwa tlhapelo ya me morena sekegela selelo sa metsebe se didimalele dikeledi tsa me gonne ke moeng mo go wena ke mojaki jaaka borara botlhe ba ne ba leo nthekegela ke tle ke ntšhafatse thata ya me ke ise ke tlogofano go se ke thole ke leo hallelujah amen
modisa wa me ga nkitla ke tlhoka sepe o nkgothisa mo mabulong a matalana o nkgogela ka fa metsing a didimetseng ruri o rudisa moya wa me o ntsamaisa mo ditseleng tsa tshiamo ka ntlha ya leina ya gago mme le ga ke ralala mogoro wa moruti wa loso ga nkitla ke boifa bosula bope o nne o na le nna kgogo ya gagwe le thobane ya gagwe tsone di a nkgomotsa wa ke o baakanye bojalo ga pele ga me mo ponong ya ba bane o toditse tlhogo ya me ka leokwane senola sa me se a penologa ruri molemo o tla ntshala morago le butlwele botlhoko ka malatsi otlhe a go tshela ga me mme ke tla aga mo tlung ya ga Jehova ka go sa kuting amen Hallelujah Batsadi dumela ke tla ke le motswara karata matsatsing la phakela ione leina la me ke Philemon Boesi ke tla be ke na le re Nelson Sipho le tsere na le re Olaotso Pono mme o tla re joina ha se ra go mapitu ba e tsatsi leno ke tsatsi la mesepelo go iwa ditirong le ke o kopa gore e re ha re bua re la ha go ka tswa re na le ke le tswa gore ka bua ka boledi re le ke go ikgama gore re tere tshware nako le maru ga a itse ka go rialo re tsena mo tirelong ya phito mme re tla simolola ka tegodiso ka bolwetse se buisa rona sa ntlha ke bontshetse letelele boraro ka boela ko serule morago ga leso la ga mmangwane mme ya re ka di-11 nna ke e bo Moses a letsa a bolela ga ntata a sotsoga sentle ke ne ka boa ka di-12 go le Saturday phakela mme ka hitlhela ntate mme a sa gatelelwa mo go kalo-kalo nna ke a goroga go tswa ga borone one ka Saturday motshegare wa mme ra mo isa ga ngakeng ya private ko ngaka e itileng ya bolela ga sukiri ya go e le ko godimo tsamaya bo 40 mme a mo romela ko Sekgomo gore a ye go bonwa ke ba bongaka ka ana sena ditamelo dingwe tse dingwe re ne ra morago go sedisa gone ko Sefalane ko Sekgoma mme ra tsena kwa a bonwa ke ngaka le yone ya re bolela le bone ba sena ditamelo tse dingwe a re kopa go a go direka ka di bona mo di-chemistry ne ra tabogela gone ko di-chemistry mme ra tana tsora banela mme ba di dirisa ka ba ne ba di dirisa ka teng mme sukiri ya nna ya pala ya ko dimo ya boela ko tase ko e sa tshwanang go ate tase teng mme ya toga ya nna ekete ya ga gongwe ga godimo mme ebile ka re ne ra nna ra molekola beke yone eo yotlhe eo a ntse sukiri e ntse e fale e ntse ya ko tase go heta selekane ebile ka Mantaga ka la bobedi bosigo ntate a re tlogela robala ka kagišo
sebui se se latelang e tla nna o duetse ditao mme re tla kopa gore dibui tsa rona di tle di go buela ka kwa ka gore ke gone ka kwa thogo e leng teng. Ka leina le le maatla la ga Kgosi Jesu Barata o emeng ha ke Dudu Dikao ke ntate o robetseng ena re ka 2021 December ntate a tlogelwa ke bolwetse tota re sa tlhaloganya gore ke eng o bo go raya goreng ra mo tsaya re mo isa ga Newtown Clinic ke bone be ba re lemosa gore ke sukiri e ba mo tshela dipiripi mme ever since then sukiri a teng o ne a kgona go e manager ka tsela e ntseng jalo o bo go raya goreng this year ever since re nna le dintho tse di kgomaganeng tsa batho ba e leng gore ba gaufi thata ba ne ba le gaufi thata le pelo ya gagwe gora gore e be phika ke mo lemogile after lesola ga ramana rona ra Julius ya re ga go ntse go tsweletse ngwana rona a sono go nna tlhokagala ke be ke lemoga gore seemo sa teng se ntse se tsweletse gora gore ka la bone ke be ke letsa Mr. Ditau ko tirong ke mo rekere ke kopa go isa ntate sepatela seemo sa le mo go sone se tlhoka ba bongaka because ke lemoga gore ga a nna sentle le bodutu na setse a simolotse go nna bodutu le ga ke motho e reng ga re le mmogo nna le ene e be re tsaya dikgang ka lobaka mme hela gompieno ne a re le teng le tsogile a ba didimala e ke bona gore ntate wa lwala go raya gore e be re mo isa ko sepatela gone ka la bone ga ngakeng ga private ka Saturday bo mogolo wa rona go bata be ba mmusetsa gape go gone go private ga ba tsena kwa ke ga sukiri ga chekiwa ke ga e kwala hae ka la bone ga re mo isitse ne le 32 ka Saturday ga re mo isitse ne kwala hela e re hae a ba re mo ra go setse go Sekgoma le from there be ba mo robatsa teng go Sekgoma gone ka Saturday go ra gore go tswela go ntse yalo ya go godimo le go tlase go ra goreng ka ga bosigo sela Tuesday ka bo 1:30 ra rona a ba robala ya leboga a maya wa gagwe o robale ka kagiso. Thank you, man. Baetso ke go disa boletse wa gona ka go ekotela ro tene re batla go itse gore go dira ka tsela ya no ke tsena mo dibuing ka botsolo jwa moswi ke ka simolola ka mme ke bone ditau mme mama lo merlo wa palwa mo dirile mokwalo molaetsa o tswa mo go mama lome ke bone ditau Julius o bana ga ya re mo gaetso ga re lati ditau e ne e le mogolo a rona mme botshelo jwa gagwe jo bontsi o botshile ko Serule kwa neng a bereka teng ka lobaka e ne e le motho yo o tlang gae ka go eta kana a tsile ditirong tsa mo gae manyalo kana dintsho re mo gaetso e ne e le motho yo lorato fela thata mo go rona bo monnawe lorato le o le supile ka go thola ka go lwapeng fa tsile gae o ne a ka seka a boa a sa bona batho le fa a sena go boela mo gae jaanong ka ntateng ya bogodi e ne e ntse e le motho yo o tholang batho thata go fitlhela a setse a palelwa jaanong mo go Raitau e ne e le ene motho yo o itseng
lesika fela thata. Ke ka mo manyalong a mo lapeng e ne e le ene a neelwang go itsise baeng lesika ka fa le thomaganang ka teng. Se e ne e le neo ya gagwe tota. Mogolo wa rona e ne e le motho yo o ithatang mo go tsa kapari, o ne a sena molekane. E ne e le motho le suti, thai le thoro. Le fa a ne a le mo lapeng tota, o ne a ka seka a fitlhela a itatheletse. Ka jalo bana ba ga Nkonne a re tswelediseng fa ra ST a emeng teng, re tshwaraganeng, re tholaneng ka gore se ke lorato le le tlhokafalang mo malatsing ano a bofelo, a lorato le fokotsegileng mo bathong. A kalo go tswa mo go Majulius a mowa wa gago wa robala ka Kagiso. Amen. Ke lebogile. Sebui se se latelang ke go itse moesi a motuti o kgona go batela mmaagwe, mme ke a mo kopa le ene gore ga re tlatla ka bogetshwane. mme ke ditumedise putlho ga modimo ke re modimo wa lerata go bolelegano re tlile go felegetsa mogaetsho, re tlile go celebrate botshelo ja gago la bofelo. Ke lorato le le kalo kwa lo pula dina mme la bona go tshwanela go tagane ke a le leboga thata. Mme pele ke re nna yo ke emeng gano ke go itse moesi mogaetsho ke ngwana ga mme mogolo, mmaagwe o ga mme le teng, mme ga bone bo mma rona ba tsala ko ditharapeng ko gara uma e seng ko gara ko gara uma ke gone ko batsang teng batsadi ba rona. Mme ke tlo go bua ka mogaetsho ntse ya ka dingwaga tse dintsi thata gore ke tla go itse mogaetsho thata. Ke ne ke itse mosadi e ne le go itsega mamaranyana go heta kore ke sa itse gore go raya gore mogaetsho ene ke ene le ngwana ga mme mogolo ga ke gola nna ke sa le monnye. Ne ke bona mme ke feleditse mba setobakane thata ke tla ke itse mogaetsho botshelo ja gagwe ga ke simolola go nyalwa gano ga go ra mere ke nna go ke be simolola gore lelwapane ke nne e nne ene motsadi wane. Re ne re bua ka matshelo, o nthutile sengwe, o na le a itse lesika. Sa bobedi o na le lorato la gago le o ka le bona ga e leng gore go na le bothoki teng. Rona bogologolo ne re itse gore masika na a phipana, ne re sa tshwane gompieno ga o ikemela. O ne reng ga go enketeng go a thaela teng mo lesikeng go ema ene go raya gore o a thusa go supa mono, go supa lorato ga o hitha ngwana wa ga mmago le duma la gago. Sa bobedi gore ga ke ana ke sa tsoga sente mo moyeng, ke itse gore ga ke tsile ga ene le mosadi e ne ithalangkete o kare mo baneng ba ga mme mogolo ke batlaetse go heta thata mosadi le monna ka lorato kana le pelo le le go okana. Mme monna o na le bogale o re na tshwanetse gore a thamana le hela ga e le gore go sokane ga ka go tia. Mme ga o bua nae wa ikobabile wa boa bana bao ba godisitse jalo ba itse gore ga re wa re mme se ke batlang go leboga ke batla go leboga modimo seo se dirileng. Ke tla leboga gararo gore Nkonne a ba hile dingwaga tse di kana-kana. Ke lesego, ke lerato la modimo le le dirileng jalo. Ke be ke leba ke isa ditebogo ko dikgateng ba gaetsho bana ba ga Nkonne, batho ba dikgata bana ba lerata go le bothoko le go le monate.
gobane re nyadisitse bana ba go simolola ka ene setorwa kane ke bona batho ba dikgata ba tile ba le bantsi go le lerato mme malaba ga tiragalo e diragala bana ba nna ba itshupa gore bana ba ke ditogolo tsa rona re ne re nna nako na ba thola bana ba na le dintsho tse pedi mme na ba nna le rona mo nthong ke ra bana ba gang konne ke dikgata ke a itse gore mmangwana a lona o tsamaya mme bo mmamaloma a lona ba koo ba tholeng hela jaakana di dira ga o kwana motho ero ba tsamaya ka dithobane tsene di le mo ntumele ne di dintsi mme ba ka ba ikokotela hela ba re bana ba ga mogaitso ke lorato ke be ke lebe bana ba gang konne ga ke ba lebogang teng na nkonne na o ka se ka re bona le dingwaga kana tse 19 a tlhokagaletswe ke mosadi e ne e le lekolwane ke gakologela ga ya Tandabadi a santse ba ise ba mo tšhentšhele gore ba mo amogele kore gape re suta ya Tandabadi o tabana gore monna o ke tšentlele go berekela mo diofising ga gago gona ga mo dira gore motho o tshwanetse gore a nna jang ke yone ke gakologela gore ke o sala a berekile ka nako eo mo mosadinyana gore a gore tota e ne e le lekolwane ke a ba leboga ba ba mo tlhokomela na nkone no re mmona mo le ba le thapa o ka re la ngwarenyane o kananyana o iseng a tshware bo 9 go fetelana e le lorato le maloba ha roba ditse na ba roka ka lorato ke ne ke tle ke bona ha tisitswe ke phetso wa bohelo ha mo isitse ko bo Tandabadi ke mo re ke ngwana ga nkone o tlhokomela rrago o itse le bonte jo leng gore ha le mmona ka ntse yana o shantse jana a le lekolwane le thala ga go ke telaile o lebega gore o a ja o a robala hela go goditi jone le botsi me re tareng ra celebrate ra itumela ka gore dingwaga tse le di bonang tse ga ba bantsi ba ba di tshwere ke a leboga ke a itumela ke re a moaga go robala ka kafiso amen Angima o etshwere ka bokhutshwane ane lo mo ga be ke re o diele jaanong ra tswelela go tla tsena rre Tagiso Mokoena le ene a ntse a bua re bolelela ka botshelo jwa ga Baruti ke a le dumedisa potso wa Modimo re magaetso ga o re latse ditau ke rakgadi ke a sologela ga ke re rakgadi mongwe le mongwe o itse gore ke ra jang tse di le intshwarele bagolo ka gore gantsi ga o bua ka motho o motona yo kanang ka NRIST o ithela la bohelo go ipuile wena go na le gore o bue ka ene ka jana o bua ditiro tsa gagwe tse na di dira mo go lona mme re mogaetsho ditau ko dikgateng ko ke tsalwang teng ga ke itse le neng ka moka jang e ne e le motsadi mo dikgateng teng ke te ga se motho wa ko ditima modimong lerato le na le supa mo dikgateng mo go rona jaaka rona ebile ne re le banyenyane re boletse mo go ene tota a supa lerato mo go rona ke gakologelo ka 1965 ke ne ke nna le mmangwane mo go Moloka Tselane mme nna a tlhokagala gone ka 65 a tlhokagala ko Morakeng bosigo a ntse ke robetse ke utlwa ko ga ke bula ke ithela le rasoba kane o nthare sa ja sa gago o ke re mpolelela gore go rileng hela gabo ka ke ra ntse se ka gore ke ne ke tswa Morakeng mme ke tlogetse ntate a lwana a ba re wa imma go tlhoka eng ka boammaaruri leso la hita mme re ditau a ne a tswedisa lerato la gagwe mo go rona mo dikgateng tota ne se gore o rata rona hela bo Ramokwena lerato la gagwe ne le le mo dikgateng hela rotlhe yaka re le mo dikgateng e na re gantse ke tsweletse ke berekela ko Kweneng kwa ga tlhokagala mosadi mogolo mogwagwe diagwe mme ona ke gantse gore rona re melaetsa ka
ka di-radio jalo mme a romela molaetsa ko go nna ko Brandton ke itse ga mosadimogolo a tlhokagetse batsadi ba me ke na ka direla kwa mme ke re ka 1987 ka boa ko ka tla mo Mahalape mme rata ra tshwaragana le bone ba rakgadi tota ba dira tiro e botsadi ba go idirelang mo le ga o le ngwana a bone bogologolo ne go sena kgethololo a gore ngwana yo kwa gama yo kwa gama ba nana ba godisiwa hela jalo mme ke leboga thata se re Rasobakana se dirileng ka gore botlhe ba ba emeng gape le gamega ba mo kaile ka bobelonte ba gagwe mme le nna tota ke itse bobelonte bo ba gagwe a mowa wa gagwe o robale ka kagiso re lebogile tate ke re tare ka nako e ke bitse re Sena Mkondo ke tshwere golomo kana ga ke buele rurune Nera mara mkwete ke a leboga batsamaisa tiro ba letsatsi ke tla leka go nna mokhutswanyane yaka ke mokhutswane re ditau re kopana ka 72 ko sekere go tsebile tswa go serule nna ke ne ke le ko Swaneng Hill School jaanong e le motho a ra go robolara wa LTA jaanong ka nako eo ko Swaneng le Swaneng le Shashi River School le Madiba go neng go rutwa dithabololo teng ra mo Lahatselot development studies le rutwa ko Swaneng Madiba le Shashi River School bona le Robert Oxshott a le ko alaola ko Swaneng ko Shashi River School bona le Pat Rabo le motona Patrick van Rensburg le mita PVR bona le Michael Hawks ya ne re ha di ko le tsetse re tsere di kgang ka ne go rutwa le village development le rutwa ha ke re Swaneng ke ra Swaneng Hill School eso e seng Swaneng Senior Secondary School eo a se yone eo is diluted na ke ra Swaneng Hill School bona go rutwa dithabololo teng ya ne re ha re tsere di kgang ka dithabololo a ba re mishuyana ko ena ka re nya ke dilo tse re rutwang ko sekolong mme taba ba bangwe bone ga ba di bue e ne le morutwetsi wa me ka bokhutshwane jo thata ke ne ka helela e le gore yaanong ene le ba bangwe ka nako serule ba ne ba le bararo yaanong ba setse ba le babedi bana bagolo ba serule ne ba le bararo e ne le mogaetsho a na le Mmese a na le Mozingwane yaanong go setse thukwa ya Marotsi kwa yaanong ba tlogetse yaanong ne ke bereka le bone bana bagolo ba ha re dira ditiro tsa motse tse dingwe le go akanya gore motse o ka dirwa jang ne ra hella bone ba ke ba bua le ba bangwe borre ngande le banna ba batona ra hella re thusitse go agela batho mantlo ba le 150 ka thulaganyo e go te Habitat for Humanity International right bile ke one e dirile gore ba bangwe nne mapalamente go Mahalapye kwa batho ba bantsi ne ra e dira go tswela go kanya go tla go tsela mo ya ne ke tsamaya le bone bana bagolo ba thusa reo e ne le mogolo mo motseng ke le se ke utile mabare bangwe ba re o na le bogale na se go ke mo le bogale ja ke itse gore he was a disciplinarian o na sa rate dilo tse di sokameng
na se bogale go le mo go tse nya go a go diru ya o go ba mo tseleng ha se gore wa ga go rate le rona ba ga etso ko serule re lathegetse a gore ya ka ke bua bagolo ba bararo ba hokotsegile ya go setse ba le babedi yaanong kana ga etse o le mo dingwageng tsene go na le malwetse a go teng bo dementia ga go lebala la se ke go lebile ke lebala gore ke go lebile se ke go lebile ke re ke bolwetse se gore ga ke go rate yaanong ga ke itse gore tsa sala le bone ba gore re tswedisana jang ka jone bolwetse jone jo na re tsile thata erile nako e nngwe ka ne ntse ke mo etela kwa lapeng la go ko seruri ke na le bontshetse o na bua kana bo bontshetse ba babedi gone o na le bontshetse o na bua ka bo kere ma kana ya bo etare ha mo ga etso a hetsa a tsamaile o le bo montima ne le gore khanya rona ka botsala a le motona mo gone mme re utlwana nya ba ile gore ba dira eng o tshwanetse gore ga o tlhoka e tsa randa di dilo go boloka le wena ga ke tlhoka hetse di dilo go mboloka ne ke bua re bua jalo e o bontse tsa le teng ya re ke gore mo ile ha khaye bala ya ampola bontse tsa re ya kana ya no motho wa ga lona o tsamaile o ke nya ke ta o ke le teng ke tata ke mmoloka ke re ke tumalo tsa rona ke ta bo ke le teng ya no ke a le bo ga ba ga itse gore le bo le netse sebaka se ke ba balla nako dilo di dintsi teng ka buang ka tsone o tsora boloko di dintsi di ka buang ka tsone ka manamogolo o na re tshwere le mogolo mo motseng was simply a disciplinary o na a rata dilo tse di tsamayang sentle di sokameng yaanong kana dilo tse dingwe wa di rata bangwe ga ba rate ka ga o ratang ka teng ke ema ga ke sa re ke heditse ke babalana ka go na le nako ya diphitlho gore tshwanetse re ka nako ya gore batho bo ba buile ko mabiteng o teng molao o gompieno ba utlwa mokwena ra leboga re Mokondo re lebogela le gore bolelela gore ga bana ba rona ba paloana malatsing ke diluted education yaanong ga re tswelela re tla ditsa kabenyana serwanye monna mogolo e ke meng ga pele ga gagwe ke mmitsa ke re malome ke ngwana ga mmangwana gwe mme ke ngwana ga ko beile o dinokwaneng tse di ka kwa ga manonye mme ke tsala go go ra masololo nna malome e ne le motho yo lerato o re godisitse rona bana ba ga ko beile mme o na tsetswa le no siko lapeng mme nna ga ke thaleha ke ithetse ba kopanye tota malome ra setobakane le mme re le bana e le bana ba motho nne re nna ga dinokwaneng tse di ga denisitse nna re godisa ditsoko matkoko ga di kgateng hale wa ga magatsa malome mma setobakane banyana ba bararo ba kima ba godisa ditsoko dinokwaneng nne ba dalagwa ke mme o na nna ko morakeng ne re hala ga ba kgwa lebele ba isiwa ko morakeng ko go mme ko makgadikgading ko bo mokubilwe ke itse sarwa kanana ya se itse
jaanong malome nne ke itse a berekela ga e leng ga go teng fodidiso se se gompieno teng ka ne ke santse ke le monyenyane kone go dirwa dithutiso ya dijo teng phaletshe yelo ne re ibitse khibidu kana rona ne re ibitse khibidu le mahura a pomphokgo la itse pomphokgo le kopokopo a pishwele wanao le moreto wa sekgwao o ne o taka di-boxe yane ne re every month end wa phaka malone ha phaka yana re ta re neelwa pomphokgo e nngwe moretwa ra o shera mo tsonghono be re neelwa le phalishi tse dingwe be go tererwa le re isa ko dikgateng be re tswa re tsamaya ke goletse ka gata sa ga morula o le o ne o le gaga malome Tlhagiso o meletse nngwe le go gompieno jaanong malome tota e ne le motho yo nane ke le bonolo nako a teng jaanong ne ke motshaba tota ke tlwaetse magatsa malome thata ena mme ne ke motshaba go raya gore nako e nngwe ne re ka every weekend be go apeiwa legata la diponkisi kwa ga mogatsa malome ko dikgateng jaanong re a go dinokwane le nnake yo ga a sa thola le mo botshelong gompieno o kile a ta nna mo ga mmamogaetso a tsena ko swaneng ka gore nako ne re hareta re itlhela ntate mogolo ka mogaetso le mmamogaetso le go dira le tshedi kwa lapeng ke bona ba ne re ba tlwaetse tota mo lapeng la teng le Georgina na ena kgona go ta a tswa ko kwa nyetsweng teng a ta ko go nna jaanong tsatsi le lengwe go apeilwe le hatane be go raya gore ra go tshameka dibeke nna go tile ke go kgotetsa pizza nna be ke sa ye go kgotetsa be ke a dibeke tsa lothe la di itse akere be ke go kgotetsa pizza ke sa ye go kgotetsa pizza mogatsa malome ha a tswala kwa nta o ithala pizza e le ntsho ha bua a mana go be go te ke mana go ta khotetse pizza be go te ke khabenyana a ba re o kae be go te tuelo tshameka dibeke be ke video be go twa se ba kana go tae go kgetha thupa ke malome mme ne seng ka detsa motho a be go tseba ke re ke a sia be go se ba kana ntshwara a ba ntshwara malome ke ha eta ntshanya maotoa be ke re ke siala go dinokwaneng ha ke kgopola go gate mo a lole se ba kana mo tshwara o mo se ko ke be ke bua go te tsama go kgotetsa pizza be ke a go e kgotetsa malome be le gore gora gore o transferelwa ko kae ko matšhaneng ne ke tsamaya ke mosetse morago ne ke senke ke sala ha dikwele di tswala ra tsamaya le nna ke ene yo ke re mo tlhokagetseng bo go rara ha go tsana maitsiwa be go te re go thapa yana be ke re yana skuti le seka ga tenya tsena nka hale ha ke tsana kwa ke ra manthunyana ke mara ke re jana ga tere thapele mo mokorong ene ele ba fa sekgowa manthunyana re ke ba fa sekgowa ga te na re le diranga go di diranga go ba go yo gana go thapa mang ga benyana gana go thapa ro thapelo mo mokorong ya tata o mano go ka rene ke motshabe be ke tsana mo gona mokorong ya bere thapa ke le tse go twela tota malome ka ha builweng ka teng a builweng ke motogolo a go ka teng o na ntse hela jalo tota ke seka ka dia nako malome ne le motho o le rato tota le kwa surule kwa ne ke go itse a berekela mo ga gorobola e la agent ya gorobola ne re go itse ngwa go ngwana tsa mateng tota ne re tsa mateng mme ona nna ko morake mme ne re utwa ke malome ra setobakane ke tae makale ka lo mo ga go roba le ka Kagiso. Thank you, me. Ni malo no thusitse o le bontitse ba teng. Ba re tsana mo go o teng ditaba. Dumelang Peter wa Modimo. Nna ke bidwa go teng Bushi Ditau ke ngwana boratare wa ga Mogaetso le go tsamaya mana re 7 ka palo mme nna ke wa bosikise mme la ke wa bosikise yana ke go fejane ke last board phetso ene tota ga bona sepe ka di benefits tsa bo last board o tshotswe ke setse ke na le 7 years tota le men bothene ba mpitsa go fejane phetso ya re ga gola a tshola hela a sta a o tsana ko bo crash bon khonne ba motsaka re se ba le batona jana bo ra gore bo last bone jo ke sala ke buruma ela ke le mosi me ntate o ne a le motho yo le rato ka go setse go boletswe
e ne e le motho yo o sa rateng dilo tse di dileng mo tseleng bogale ne bo le teng mme ne bo dirwa ke gore bo dule mo tseleng nna ka ne ke le Lastebone la itse gore Lastebone ke motho o matepe yo e le gore o na tsenya mo tseleng tota a betsa ba nkgatele ka sethapa re a nkgatile alo mme a tswe kwa re hela monna ko ene o tampolela ngwana a mogwa ka godimo gane mme ka jalo ke dumela gore na mpeta tsela gore ke be ke le ga ke leng teng nna gape kgang e nngwe ntate a dirileng mo botshelong jame o ne e le motho o ne a dumela mo thutong e na re ga ke bala standard 7 ka sa ka dira sentle go theleile ga nka bua re ne ke tsere mana mme hela ke ne ke sa dira sentle tota le dinthotse ntate a re ga batsadi bata go kopela bana go repeata ke re go repeata yona o sa etibiela bogologolo ntate batho ba tsena ba ntse ba kopela bana nyawa a taba le 7 na irile emela hela ba re nna wa mmeo ga se gore ga a bothadi molato wa go ela ke gore o sentse tlhaloganya go etetse bongwana e metsi ga ba re wa me a boele ko go 6 ka ke emelela gone go ke gana ke ku batho ba re wa a ba re mo togeleng ele re ta kopara ko motseng a ke akanya gore kana ga o utlwa riana go nna maso ko motseng da ke ithoga ke nne ba batse nya mme ka nte motho a nthusa go tsweng gone go karelela nya le ene sebenolo ke a heta ka ena wa itse gore bo e bale ke ti bo hela ba motho a ithuta go kwala ba thoma kana ba ntse ntate tota ka ne ke bua gore na dumela mo thutong ke nna ke bone botshelo ke bone kae le one tiro e ke dirang ke ntate o mpueletse sekwele e na ra ke sena go bua go tirelo setšhaba go ntse go apply yo mara ke ntate ke bone mo adverting gate go na le course nngwe ya di-computer go ithuta banka wa di-computer a ba ntharenya tsa di-quotation di-address be re ba kwalanya ba mphetola ba re nkata nya go ntuelela monna modimo ka dira ka ba ka hetsa ka ba ka bona tiro le gompieno a ke itshetsa ka yone tiro ene ntse ke tshwere hela yone tiro ene ke rutile e ke dueletswe ke monna mogolo ke ra gore mo thutong re paletswe hela mme ene ne le motho o na dumela mo thutong ntate gape ne le motho o dinyawo e ne re ga re na ne yana ngwe re tshege a go leba hela yana re mona o rile ne mona ga ekete ga o apara sentle ka go bua ka bo gentleman yana na re kgona re kgalemela gore a re apara sentle so se sengwe gape nako ne le motho o tshwarang nako ga a leba nako a letwa re this 3:15 gore ga e le gore nako ya go tshwanetse gore le bele emela se yalo ka thola a le omanya gore ka ntela re le nnetse ga le bone gore go ya go maitsiwa nako e tšhaile go maphakela tsamayang dikgang 9 o'clock na a robala 9 o'clock go ithelela ga ntse a thokagala yana ne a tsa 9 o'clock ra itisa mme ga se tsa tsamaela yanano gompieno ne re ga re tsile nya o itisa le rona la go itheleng ga ngwe re re a ntate ga e nako ke theka a ba re nya kana ga le tsile yana ke a hola o itse dithabitse tsa metse ke di bone gore di boi wa itse kana la di re bonela di a phatalla gore a re yaanong le nne le leya ke re nya a bo ke ra re ntate ne le motho o ne le a le dinyawo a kgona go tshega le rona nna a kgona re tsaya dikgang tsa go tsweng bonyenyaneng a tsene ko Centrale Atacama a ba heta o tsena ko Afrika Borwa a kgona bola gore maburu le bone ne le batho bana ba ba jala setsa ba tswa mo Botswana ba re ga ba apere di-blazer yana ba ba re le tsa gore le rata dilwe le tshwanelene kgama le tala apere di-blazer nyana go boeng ko go taolo go dikgana di tsela tsothela gore o bereketse kae bo gantsi mo veterinary le gore maburu a ne ba batela mme ba kgona gore nako engwe ba mo fasa sethako mo maragong le maburu a le mantsi a re ba utwe dimpama tsa go le sethako mme ba ga etsho ka nako ke yone e songwe ke ne ke re ntate gore godisitse rotlhe bana ba gagwe re ta sala re ntse re tlhokometse mo lapeng re ta sala ntse re bopagane lerato lotlhe le le builweng bosemate le jone re ta leka mme ga ke bona re ta kgona mme re ta leka ba gaetsho ntate ne le motho o lorato ntate ne le motho wa dikgakololo ba le bantsi ga ba bua ka dikgakololo tsa gagwe ga ba kgale madi go se rile kwa
e ne e le motho yo e leng gore ne e le mopegi ke utlwile ba sa bua thata ka go pega ntate ne e le mopegi wa dikgomo ga nka o ke le mongwe nka o e le nna le nna ke le mopegi gore hela rona ne re sa rate gore boloko rona re ne re ipatela office e ne re ha le gona le batho ba le bantsi o ba thusitse ka gore bontsi ja bo batho ba rena ba maloba ne ba humile dikgomo ba sa tsena sekwele go kwala ba sa go itse ntate na ba kwalla a ba saenela cheque a ba tsamaya le motho ko phikwe a ba bona ba tsena muntu a mmala madi bo mdala ba le ba tsa tarankanyana go bona ba tswana o itse ba role matshebetshebe ke ra gore ba ga itse nna ko ke one sa rema me a kalo re itumela kgodiso ya ga ntate thola le modimo ke a leboga ntsalake mme le nna lorato leo ka bokhutshwane ka ke na le morakanyana o monyenyanenyana ka ga sa ene tsa tshima pula ke dule mo go boleleng batho gore ke ngwana ga Mmamoise a go toma nkare ke motogolo a rastobakane e ke tsewa ke batho se le dikgomo tsa me ga di timeletse kwa go itseng go taga dikgomo di ile teng ga di boe tsa me di a boa ebile batho ba dumela gore ke na le ngaka tota ke berekela le mo leratong la ga Malolo bagaetso yaano ra tswelela re tla bitsa Boithatelo le Tebeke mme ba me mogaetso Ditau wa ba tsa ipaakantse ta be di se buisa rona sa bogelo ga go tla mo botshelong jwa moši a ke dumedisa phuta ba modimo nna ke leng ga ke ja Boithatelo Boniface Letebele gape ke ngwana ke moemedi wa bana ba bana gape ke ngwana mme nna ke itse ke le ngwana ga MG ene ke mmitsa yana ne ke mmitsa ntate ne ke thaka ka thao gore ke simolola ke mmitsa MG le go aga ke agile a tesa go bose a re ke ngwana ga go di festival a ga go ditso Boithatelo mme ntate ka re go iseng ka teng o re go iseng ka lerato le bana ba gago ne re go tshola go ga MG o buela bukana aposo a ba go tsena teng ke bula mo teng a ba go tshwela pudi ha go re tshisa pudi tsenya aposo poso buka ntse tenisa ne go ba go ma rona dina go go ena ba tara ke ngwana ke ntse ke ke bone ma go re tsena go kontinyela ne dina go le mo a re tshisa tsenya mo teng ke tsa rona tsa bo ba rothe le ba go di khateng ba ga mangwana nna ka rena gape ne ke le ngwana yo sa tshwaelelao nne ke sa tshwaela o diela ne ke tshwetse le kgomo ebile gape ke boletse le bukana gape ya banka ka gore nna ko teng nna le pheso ne re ditshwile a kere ne le gara a sa keng o mpega mo frame pheso ta palwa ko morago ka rena ntshia ka dikgwedinyana ne go itseela gore ke itshwitsa tsa MG la re o tsena sekwele ne re tsena mo tlelaseng eo wa letitšhara a bediole ke Mmajefree ke mogatsala ngwane gape ne a re ruta letitšhara a rona a itseela gore nako ngwe ke ga a re betsa ba mpetsa ba togela phetso e ke mona kera ga o betse phetso kwa ke ngwana a mogolo ko tlelaseng yaanong MG se ne ke se rata ka ene le mkutu gore le ga ne o tsena ko lapeng no ka sekole mo gore ba ke bana ba ke bana ba ga mangwe ba go dikgateng ba ke ne re tshwana hela e le ntate le mkuku re bitsana hela yaanong le ba dineighbor ga ba go poso no ka sekolo ke bana ba ga mmaposo ka ke bana ba bo marape ka ne re tshwana hela e le bana ba ga MG ne ke lebile Facebook page ya Serule o bua ka ena gore rastoba ka ne batho ga ne re heta ra go gerela metsi a ba re bitsa ba torisiela mašwini a ntse yalo ga le heta ba le bitsa le barenyana ba ta o torisiela mašwini a sa itse go timana jaanong ntate ne le gentleman e seng gentleman ya tsa maetsi a ntse ke bona o nthutile go apara ke gakologa nako ke tsena ko gaene ke apere ne ke bole dithako tse di borale tsentse le bantele le mesonta wa apere gore o sa apara ka mokwela ya ga o rwala setabo se borale ga o rwala ntse ya bantele borale rwale ba setabo se borale ke be ke nna ke moelelela go ke mo rekela wa shikitela sa ya ba ke wa ntate ke gore ke tsewa tšetulenyano go e rwala e le go na le nako e ke e aparang ga ke a dilo tse di serious tse ke di rwala hela mo lapeng
o na ntse ya la itse go metšhisa ke na le ngwana ga mmangwe motse thata ke ya ra bereka mo radio na go a bua gore ga go togona motho wa apara a itse go apara ke ntate a wela ruri le ko tirong kwa ithe ba mpotsa ka to MG o rama ke re ntate ba ntate o rama ke re ntate le mara ke ba ke ka ntate o tlhokesa so o tara ba tota le so la ga na maroba na go ngwa le go tirong re hiwa dilwana ke bereka le mma ke mitsa Majudas Quentin ya no ra ba re tekana ba to bona o ga re tsitsi wa tori tsi di tai ba Quentin ba re ntse go ga go a tshwana mo ga go na re tsela ke ra re MG o na ntse yalo le gape ke batla go leboga le batho ba sirule go le gore ke go ga rona ka ha ba lerato le ba le hileng tate ra tshela go sirule re berekela mo di-benefits tse e leng gore ntate o re diretse a ke ko morakeng ko lebuka ra ko tale ya sengwe se itsamaisa sentle fela ntse to a moshimane wa ra se tobakane wa letswa go tere bone kgoma ya se tobakaneng ba tshipi ke re tshume ra ba neela tshipi ba tshume le ntate ba ntse yalo no kgona gore ga o tsena ko sakeng o itha dikgomo di tetse mo sakeng mme bontsi ya tsone se se tsagwe le dikgomo tsa batho a tse le ditshipi tsa bone a ka seke a dije batho ba malatsi a gago ga ba ba kgomo go ene ya a tsale ba ja le bone ntate na a se diri yalo o ne a tsaya tshipi ya go a ba go tshubela ga a bona segule kana esule mabele kana a bona gore a se tole tsala o ne a go epegela a ba go romela cheque o na ntseela le MG le nna ne re kana le batsadi gompieno ga ba go tshwaetse kgomo gote ke go tshwaela kgomo wa ba go ibitsela ka wena mme ne re ga go bitsa a ibitsa ka wena e be le a gago e kile a rena go ke thegose ko bile fa ga ke tsa ikuta gote mona o golongwa dikala se wa go bata a re ke rrago ntate o mpatele mo tirong ga ke ratela go ke ithutithela o bula briefcase o nnela check a re ke go pegetse kgomo e se la ntha dira yalo kile a re ke le monnya gape go magatsa ba pegela kgomo nako a teng 500 ne le madi ka le 600 ko ba le mmanto a be ke tsa 200 mo teng ke wa reka ba se ke ka ene a ke ne re mo godisa go rata di ba se ke ya lona ntse ra lo tate ra ka se ka go tsitse ya no mo le go le botho go re people were taking advantage of pelo a go ente ya no ha sa tsoga ne ba motsitsa mo le go re kgona go tara ba ta diwe tse dingwe re ba ta diphimi tsa ditho re tela batho ba ditsere re go sengola go re ba latela kwa ya no go ntse mo ka go buang ka ntate mme ke tsara gore re ta sala re ntse re tshwere yalo mme ya bo gentleman ke le mogolo gore ga e ga tshiki ya teng e telele so go ntate mogolo ra mo gaetso le nna ntse le pelo o na re ka dine ke rela ba thato ga go tlo modimo ngwana ya mongwe wa re ka le no go thaba kana ke mo thaba kana ga ra gape na a go ga le ba tsa a ba hasa Kristo ka ke mo go siame ra thank you ya le mo bo tina se tsa mpola ba ga isu le ba pala ba lengwe le na le kgosi ya no mo le lo pelle kgosi sto ba kana ka gae bona le kgosi doctor ba o ke ditau yo go kopileng gore tara pele ga ga bane le ene a bui ka ra go mogolo mme o tla re tla ka bokhutswane be go tswa a hetsa o tla neela rakgadi ya gwe e bo mme a dumelang botsadi nna ke re nna ke ke la thelelo mo hela botsadi tai ne ke re bue ka ene ntate mme ke re masa tang go sa thuto ya ka ntse go ya gore ne le motho na tota ene na rutegile te ke le a gore go teng ne go rutegile ena mo ka se ditau na rutegile thata ke tsa gore nna go kopana le ene e le ntate gantsi ne re ga ntse go thebe bua ka tsone tsa thuto ne re bua thata ka ditso thata ka re ene ditso tsena di sedile nne ka tsena go madiko ya gira dithuto tsa ditso tse a tota le tlase ne sa etseng nna go na le mankga wa ditso go te professor Nqwane ba go tsene go UB le ka moitse a tla sa go ne ya ha ke wata mme ne ha di exam tse di tswatse ne ke sa kgale thata go pale 100 mme ke tsaya gore ke thuto tse di phethile mo go ene ra mo ga se ditaba
mo gongwe ne go le molemo go tsang gore ithutile mo go ene go le gontsintsi ne e le go bone bolemi. He was a very good farmer. Nna a sa lemegela bo thata go rua, nna rata go rua di-breeds. Ne re tsone dipodi tsa gagwe ke ene buruboko ba le bantsi ba bone mo go ena gantane le dikgomo e rena a santse dikgomo dingwe le dingwe. Na rata gana thata mo sementaleng le mo bramaneng. Ke tsa go tsone tsotlhe dilo tse botsadi ithutile go le gontsi mo go leng tatemogolo. Gompieno ke tsa gore le a ke le ene ngaka wa dithuto ko Madikwele go tswa mo go ene. Nna ke re ke bule gore ka botsadi ka leboga. Me ba me Mogaetsho Ditau. Ya dumedisa ka leina le le maatla la gago se Jesu. Ke ga go boletswe ke bidiwa ba me Mogaetsho Ditau. Nna ga ke na sepe se nka se buang ka ntate. Ke le se ke buile thata ka ene. Jaanong mo go buile tota. Ga bona se ka se buang amen. Le ga nako e re sile dikopo tse dingwe di thata go reka di-security fees. Monnawe yo a mo neelang lebele o ikgogile a re le ene o kopa go latlhela ka kgaitsedi yo ne le ene wa mogelo mo botshelong.
wa koloteng jalo ga ntse ke le koloteng janyane ke benyegela mo go ene ya go tshwenya mo le kana go tsamaile kana jalo batho beso a ke ba go ka bantsi ba tlhola bone bogolo ya gago iponne ne ke tshela ka ene go ngwana ke a selo se ke a go molela wa itse gore le o tshela boselo le ko la pela ga gagwe ya buka mo go ela ngwana o tsamaya o na ka ra go le go tlhogela setswana kana ka a go iphatha go TTC go tloga go tsamaya o sa a go pega go wa ta go se go ya ke tsala le a mo TTC ka go nyare o tloga ga go tlo talela go behile go a ithatela ke ya ithatela go re tse se go malome ba re kana ka te ka go so go ta go bula go TTC ne ke le patla a ta go tsamaya malome ba ga ile ba phakela ba mo kubusa mo se ko teng o je phakha ka ba ba ya no ngwana ga mme o letse o dile go ka kwa lo mo la hatsile ka kwa lo ya no ke le mo ga di mo ka gore la ke le ga jalo ne ke le ke nna ke tla tsama go ya ga ya no ka le di tsi tshwe ga jalo ya re ke di tla ha ba o tsana ga be a ke go boye jalo ke bona go mo lo go ya mona le ke bona go bua bua ke ya di go ya le man se mo te hela go nna ke bona ke ke nna ke tlhole le ke le go go di ka go bona ga no go le hela a sa tsenya go nna na ta ya ke ba ya o di mo go di sitse go di sitse o go se bana ba tota se le ha tsile ka pa le tota o ni ke la no ngwana ga nna o ba le ka ka amen ara la bogamme ya re go bona re ta bona gore ga re ntse re tshwenyana re sa ntse re le banyenyane ke bona ka re supa lorato ope o ka re mogolo ena a sa mo tshwenye ga ke dumele tabeleng bagaetso go na le mokwalo wa re go ta tsena sefelo se se tswang mo bathong ba burial society e bitswang gote gate mokwedingwe yaanong ga ke itse gore ba gaufi ka gore nako yaanong le one ke e repotile ka nkare bate ba re tla ka speakeregetse ba suteleng ka koo ba gote ba re thuse mme a ba ntse ba opela ke taba ba melaetsa gore ba ikatumetse satho joy le tebele o lorato ditau o gaufi ditau tato diporiso le ga one ditau Oh,
leboga mokwedingwe e tswa ko Serole Imperial Society mme mokwedingwe yo ke boleletse gore gape ke dingwetsi tsa ko Mokwena yaanong ke Mokwena dingwetsi ne ke ipotsa thank you e ne ta ka mme Malitebetse mogona jaanong ke tsena mo goreng ke bitse babadi ba melaetsa ba te ba re tlatla ka pela e be di busetsa tiro ko baruting gore ba te ba tswelele lepheto bane ke Shato Joel Tebele o lorato ditau o gaufi ditau thato diporiso le ga one ditau ke sa itora yone melaetsa e baakantse gore batho ba re tlatsa ka se batho ba gore di dirang ka pele Rest in peace, Dad. We will always love you. From Moses Ditau's family. O mongwe wa re o re godiseditse bana le dikokomane ra go leboga. Your legacy lives on through us. We love you. We will miss you dearly. Rest in eternal peace in that day. From the Mogaitso Ditau's family. Lastly, may you find eternal peace in the Lord, Grandpa. We may have lost you, but your wisdom and love will guide us forever. From Banaba Banabaha Sto Bagani. You may be gone from sight, but never from our hearts. Your love, your laughter, and your light live on in us forever. We will miss you. From Letebele family, Mabrit. You ran your race, MG. You may be gone from our sight, but you will never be gone from our hearts. Rest in peace, Ntate. Oteng Ditau's families. Today we say goodbye to the pillar of our family. Ntate, thank you for your love, your stories, and the example you set. You've left us with so much more than memories. You've left us with a legacy. It's going to be strange coming to Saroe and not seeing you sitting under a tree listening to your little radio. Rest in peace, Grandpa. We will carry you with us always. Love, Kato Diporoso and family. Ola Telangware Ntate, thank you for sticking around long enough to meet my kids and to see the woman I have become. I will forever miss you. I love you so much. I know you are in a better place now with Mpuku. Your forever favorite granddaughter, Kolobeto. You may be gone physically, but your love and memories will live on forever in our hearts. Thank you for everything, MG. We will miss you deeply. May your soul rest in perfect peace. Love, Mokwena and family. It made us a nice tea. Thank you, Bato. Tiro e bala ko baruti, me pele ke butsa ka baruti, me ke bale ba mainaran, ha ba tswa, ba tsara ke baruti ba ntse ba supa gore go tare re dire ka potako. Gore la gore aka ke tabe tirelelo ko baruti ke tabe ke ile go baakanya le dikole gore hela ha bare amen. E be re tsama. So ke ta kopa Andrew Ditau wa gile madome on phemetse Mokwena. One Ditau, Jeffrey Ditau, Kaelo ba itshenyetsi, Moses Korat Wanito diporiso ha ke izore ke le buile sentle ke ta kopa gore ba ipaakanya gore hala ha baruti ba hetsa bedile ba re tsela ra rona a ya kokoloi tirelo e moela go baruti Oh,
etso etso mma ke kgaupetse ka kgetho ya modimo a nnele rona rothe mma ke dumedise botsadi jo ra ditau jo bohano botsadi jana bana ba ga re ditau o dirile lesika le le seng kana ka sepe ko motseng wa Serule because of the love e re sa tswang go bua ka yone ha ke ka emeletsa batho bo ra le tebele ke belaela gore o ka ithala ngwatante kana e le kana ha e le bonehela mme le lerato la ga ra itshudika barato mo modimong mma pele ga ke ka tsena mo le hoko le le khutshwanyane ke kope dina mme mamokgethwa ditemana di le tharo o ntshetse ka khie re ratang mohatsa 148 mo Siwo re ba hitimola ha tsileno a re se ka ratsenya dipelo tsa rona thata mo go lona ke mahoko a gararo a bua le rona a dira gore re thomamise mahoko a modimo a reng o re rute go boloka bothale mo dipelong tsa rona gonne dilo tsa lehatshile ga se tsa bothale ka gore ga di re boloke mme tsa le godimo ke tsone tse di re bolokang molaetsa wa pina e ke molaetsa wa ga Rra Itshuditau my uncle a bua gore re seka ka gore re baetele ba jaki hela mo lehatshile jaaka bo Rra Itshuditau ba ne ba ntse ke eng se ka le re ratisang mme la go ntse jalo modimo ke ena ka le re ratisang o ka le re ratisa go baneng ha ka bona o tsamaya dikgato tsa gago le ditiro tsa gago di tshwana tse di sa tswang go buiwa ka Rre Ditau o tilo go keletsa malatsi a botshelo that's the only way o ka hellang o tshela botshelo jo bolele mo lehatsheng a bona gore go na le sengwe se batho ba se bapala mo go wena se se molemo jaaka ba ne ba bua dibui tse neng di bua ga borre Mokhondo le ba bang
le bana ba buile ka boleng. Mme ba gaetso ke tile go bua ke harologana le botsadi jo bo buileng bonte ka dilo tse e leng gore o a di ikeleletsa ga o le mo legatsheng le o tshela mo go lona. Mme ke tile go bua se se pharologanyonyana go supa gore ga gongwe e ka re batho ba tsamaya in a certain direction ba lebile kwa wena wa bo tauriana. Ke kile ka bona mokwadi mongwe wa dibuka o ne a kwadile ka Senyesemane a re e re ntswa batho ba le bantsi ba dirikile go dira mekwalo ya dibuka tsa di-philosophy le tse dingwe di-subject. Ga gona ope yo o kileng a kwala a very big volume a bua ka loso, not even attempted. Le ha e le go leka go dira jalo ga gona yo o dirileng jalo. Ga ke itse gore a ke ka gore nne ba sa bone botlhokwa ja teng kana jalo. Mme jaanong a re ko re bone mahoko ke ya ka bokhutshwanyane a e leng gore ka botswerere jo nne go buiwa ka Raetsho Ditau ke bone a mo tshwanela. Ke a golaganya le sehela ditemana tse tharo tsa sehela se re sa tswang go sopela. Bone ra bona mo Dipesalemeng 116 ditemana di le tharo, temana ya boraro, ya bone ke ya botharo. Ke mahoko a thamaletseng a builweng ke Raetsho Ditau a batang gore le rona hela jaaka re gogetse mo go bueng dikgomo, a re gogetse mo gore re tsene dikwele re nne bo doctora, a re gogetse mo gore re nne sele le sele se e leng gore o ka ipelagatsa ka sone mo lehatsheng le one o batla gore re ipelagatse ka one. Mahoko a Dipesalema 116 verse 3, 4, 5 di kgoletsa loso di ne di ntsentse gagare, mathoko a bopipo a ntshwere, ka bona talelo le bohutsana, fo ka bitsa leina la ga Jehova kare, Jehova ke a go rapela golola moya wa me, Jehova o pelo tshweu o siame, modimo wa rona o kutlwelo botlhoko. Amen. Batsadi ra rona o tshidile dingwaga tse di builweng. Kutlwile ke ja monate ke mo gopola mo go tseneletseng ka gore le nna ke tswa serule. Ke moruti wa ga mme Mmaletebele. Re Mokhondo o na bua ka banna bagolo ba bararo ba ba dingwaga dintsi tota. Mongwe wa bone Re Mozengwane e ka rontso ntse nae malome ga ke ana na thata setse a le mo dingwageng tsa na le mo go tsona. Ne ene mona mogolo ke buang ka ene yo ne Re Mokhondo a sa tswa mma. E ka re lentse le nana e ha le tse re kganyeletsa nga ba tsa khanyese. Go supa gore ga ana le lona le mo lehatsheng le sele ene o mo go le se. Mme ba gaetsho Raetsho mahoko a mo tshwanela. Ke gopola re mo lekodisiwa gangwe le gape ha o ka reetsa le tekodiso ye nne re bolelelwa go gongwe bana ba supa gore e tare ba tswa gauhi le kgakala ba tile go mo lekola e tare o re dumela ntate a ba re it's not interested mo go se bua. Mme jaanong o dirwa ke gore o na setse a le mo dikganyeng di seile. A re dikgole tsa loso di ne di setse di le mo go yene di mo tamile. A bona lehelo la baswi la mabita le mo dikaganyeditse. A bona bohutsana le talelo di setse di akareditse pelo le mmele wa gago. Dikgang tse di itumedisa le dio tse neng di mo kgatha ya re ha re bona re le bana ba gagwe re le batsalwa le ene re le masika a gagwe le ditsala tsa gagwe a itunelana le rona a tshege a reng
di sa thole di mo kgata ke ka ha modimo a bua le rona ka teng mme modimo wa bo utlwela bothoko a re bohutsana le talelo nne di setse di mo akareditse mmele wotlhe yaanong a itopela loso a golola modimo golola moya wa mme ga o lebelela golo gongwe mo dikolong tsa ga Johane 5 ya re Jesu Kriste ha bona yo neng a tshwana le ene a mo utlwela bothoko a mmotsa a re a o batla go hola ke gone ka mo malome a mo arabang ka pesa le mai a re ke batla go hola Morana Jesu a bona a tshwanelwa ke pholo ya sesabata pholo ya bosakuting ya sekitang a thola a tshwenya bana ba gagwe ka gope ke re ke gone mmele ga go ntse jalo a moya wa ga malome o robale ka kagiso gonne o dirile tiro tse dikgolo modimo o mo itumeletse modimo o mo lebogile ka loeto la botshelo mo lehatsheng le le ka kwano a re dingwaga tsa motho ke 70 ha ile ka ntha ya tshwaro ya modimo di ka tshwara 10 a herang bobedi o di hitile thata go supa gore ke tshogatso ya modimo tse leng tsa botshelo o sala di hitile 26 years ago a kagiso ya modimo e nne le rona barato mo moreneng a re galaletse modimo ka metha yotlhe gonne ha bongaka ja sekgowa ja boitseanape jo bo tseneletseng bo thaelelang teng ja modimo ke gone ha bo simololang go kgona teng gone go a kagiso ya modimo e nne le rona a moya wa motsadi wa rona rothe o roba le ka kagiso amen Amen. Ke tsa gore batsadi magoko a modimo ke ao ke tabo re ka sela seo temana e le nosi ke tabo ke kopile ra rona mokame Monyanzela go gorogile go rate gore se go haletsa le go kwala modimo modimo ra etse go le godimo ra go le go gamana go ka motho wa gago kile a ntsha le go kontate gore le tsene mo baneng ba batho modimo galalang ga mmogo le tshika-tshikana ya bone modimo le rato wena o itseng tsotlhe di phirile makunutong tate ka magoko a rra a taga marakana mantsi mo baneng ba batho ka lerato le boitumelo jo bo kalokalo jo ne bo le mo go rrabo ka boikokobetso ya go ka re mo itse le tere motsontsho ka le maabane go itela letsatsi leno rra e le motho o na le mamu ba bangwe ba re na le bogale ba bangwe ba re na se bogale mme rra ka go rialo ke a leboga mo mosong wa letsatsi rra ka lerato le le kalokalo modimo ke go lopiletsa go le kaloka mo Jesu Kriste magadimo amen Ribe jwale
Andrew Ditau, Arile Madome, Umpumeto Mokwena, One Ditau, Jeffrey Ditau, Kaelo, by Signeti, Voices Cora Tele, Juanito, Boris. I don't like Juanita, Jonita. It's over, it's a peanut, say, get dealing in Alamaina was one. What Rebecca was never get out of what Tavara or Nabai Kukolo. But Ragoma became a suspect. Me, it are Harazanako, but so a Kiziko Mabiti, by Longorlevane, Reta Rabata Vaipaga, Ki Lezo di Tau, Barisa Sitomolo, Kiaobaga Madome, Emmanuel John, Haleboy, Spino Hasuami, Nelson Sitomolo, Naga Sitomolo. Le rappel mosoto ba ke ba batla bombare tsela raro na go tswa mo koleng go go libiteng jaanong ya mitiro etana maemi ha go ta tsweledisa ba bangwe re pono wa lotsota simolla ka lenana la dikoloi gore baruti ba go go ehe ba he ba go go ehe dumelang ki talenela lenaneo la dikolo ke dumela gore baruti ke dumela gore bana ba ithulagantse ka dikolo tsa bona ke baruti ba na le dikolo malatsing a he ne le sa ithulaganye mo alright gore ikolo ya baruti tana B263 BMG le B250 BNA ke tsone tsa baruti le lebetse ke di boela gape okay alright kolo ya bana ke B897 BNC B791 ATX le B338 BGC jaanong tse dingwe hela ba gaitshong a re peganeng a re dirisaneng hela ya kareta re ntse re ta re dira ke taba ke botseditse ko go bonta te moruti a go tshware jalo a re opeleng sela ke se o tla intshwarela nna ka go go a ro peleng temana le pedi hela mo go tutu 8 ngwana wa di hutsa halo a rata khomo do bitsa lina la ga Jesu ro pele temana tse pedi hela temana bo bedi o re maka dina wa ta bretsa tsa go hatso na wa di kutsafalo ha o rata khomo
tshwaretseng tshebagatso bathanka ba modimo modimo re ra ka leina le maatla la morena a rona Jesu Kriste ra go leboga modimo a rona go bontse o etele setiro eno pele modimo a rona mme modimo a rona re tla bo re emelela gane modimo a rona re isa mmele wa rra rona ko tabong o letetse o le gone modimo re lopa ketelelo pele ya gago go tsweng gane go a go goroga kwa rara mme ke gone mo kereng a tshegogatso ya morena a rona Jesu Kriste lorato la modimo le kabelano ya mo boitshepo di nne le lopale di tswe le ba ba tswang kwa go tsena kwa ka Jesu Kriste amen ke nna go rula le go tshela go bua morena yo dumela mo go nna le ha sule o tla tshela mme a ile ma yo tshela mme a dumela gana swa ka go fe ke nna go rula le go tshela go bua morena yo dumela mo go nna le ha sule o tla tshela mme la ha ile ma yo tshela mme a dumela gana swa ka go fe re akara ta le sepe mo lefatsheng leno mme go a bonala ga re ke re ta le sepe morena o naneile morena o tshotse a go bakwe leina la morena re akara ta le sepe mo lefatsheng leno mme go a bonala ga re na go tswa le sepe morena o neile morena o tshotse a go bakwe leina la morena a go bakwe leina la morena re akara ta le sepe mo lefatsheng leno re go a bonala ga re na go tswa le sepe morena o neile morena o tshotse a go bakwe leina la morena amen MC. Kolo ya baruti ile ke B263 motonga ke kopa mo kolo ya B263 263 ke kopa we kgweletse gape le telele ka baruti ha